Gde mi je jao pa kod tebe je korpa, vraćaj mi moju korpu nazad. Vratit ću ja tu korpu kad tad. Dečko, malo sutra mi se pitamo je. Kikiriki se neke. Je. Puče guma, rezervne nema. This is bad quality, loše. Oui. You know, kod nas u Engleskoj guma je tako kvalitetna da se čak i šine prave od gume. Kod nas je guma tako dobra da se pravi sidro od nje. Ma nemoj. Vidite, kod nas je guma najkvalitetnija. Come on, this is a joke, dokaži. Pa vidi ovako, moj kum Radoje pao s 10. sprata, a imao gumene opanke na nogama. Razbio se čovjek, polomio sve kosti, a opanci čitavi. Kaj je? Da, istina.